Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadirin kejing resign no jong Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubah Syembor Lang Renja kalapha kejing tho syaulat kejala berkum juru syakatan District Council Affairs jong ke Sarkar jala ban pentip ya kini habai kran bu sekretari jong ke KHADC ubah bis otun ulaong ban namar ba kapor resign jong CEM menen ke sengi ke arpsau terik unai luar arja arpsan kadai kapor balakut trei kim syem lala ban punpoi jing tho menen syaulat berkum ta lapan poi menta ka step bat hadu menta kimpat yo jubab AA ubak sotun mulai tu baladau CEM usha weng hayeng dorbar uchaman umpin banai ke election hapo sopu prakanta hende ladau CEM resign kin pa jing tho sha ulat po unbu ya tarik election bat kat bam palla ban bu tarik election ulat untung yo caretaker CEM bat lakum nu kumnu arngot ki EM banyarap yu utat hadu benda yo CEM ubat mai shushu ulong baladau ulat ulap pediang ya shiti resign jo CEM Kikam jong ki EM baro kila kutlut tat hadu mandat haw dari executive committee ke batmai. Hadu CEM ula resign menin ula haksi so chairman menin chairman ula endorse sana secretary ban namar menin nak namala halit awas mat hala jangkut for office untuk temut nila isu namana la phana mana ketuk security in original la phaso ko benar for acceptance kat kun karul kat kun provision jogi edi rules pada kecukupan aku piro sa commissioner secretary jongka district council affairs department government of Meghalaya dan kalian suki kemud lada governor la accept ni ketu te kemud select bisa petip sesang tanah kalian governor pat la plan em ya khasti ba hadu menta kipat ong ya kata ya kan loka plan kalian cuma governor kam ong ya kata kemud ba kesong lada kadai arcait ki kecil nak jong CEM lada CEM usah remove ka house mabba ucaman yang tulan ulu president of server preside ya ketua house ketua especially convene for that that's a question jong ke isi kamu mabba unfix na uhi ka date for election handai kani ba ka ba usim urisan hi haba urisan hi kamu bana kalian jong ucaman umla ba accept itu handai nakalian ka office ucaman ba legislative itu temu issue forward itu ka resignation letter to CEM so governor it is up to the governor ban accept ya ka hadin ma governor ula accept ya ka to tum kali ka yang isi classes to lakum itu ban hak cu kapor nila advice na ka office sama nila advice nila panchmut so governor ba lang un advice january no ki when ar ki member ban longkum caretaker CEM hadu ban ya ban chiat pan ya CEM macam Hal officially ngimpat yo ya kata hendai ta cuci syahi hadian ba CEM hi ula resign buat lomba eksekutif lang cuci isi berapa yang kata itu te ya kata dengan omong abak syang nem syang kata I have no authority ban oi kata hendai kacil sutu hi jongki kata bakin dang syang kum ki em na kin syang kum ki mambar to kin suka ngam tangam tip kata rena marba officially yo hadian ba ukunan ula pentip hi syangi bala accept ya ka resignation letter jong CEM for the time being coba syam menta kemud ba barok kiam kemud kila automatic resist one function as the executive members kimla syu ban tak kim lam tekam ladang la ya tip yang tak kat kemud notification la on governor ba governor la accept mentam tam la sunta hande so far hadu mentan baring pat yo ya kata kemud se ki kisim kata hi kadon arban tamang belum kemang ba lada UCM resign hi kemud yang tu resignation letter to UCM na kalian ke office jong legislative ni phasha governor for acceptance but governor unsa fix ya kedit na ka bentai ka next election for election to the new CEM the in the time being pat ka bangkat bempat yo ya UCM obapura bonsen hi governor advice ya unu membaru MDC ba un function as a caretaker CEM but well and armut ki kita ya radio kawai pan lada UCM usah remove hapo house uduk nak ya ka majority cuma he is in the minority uduk nak to immediately haba ula duk nak to kemba ucaman un have fix ya ka date for election not the CEM the chairman or any presiding officer who presides that meeting especially convene for removal of the CEM un fix ya ka date for election ka election haba usah remove pan
kalau within 48 hours dia benjok nak ban ciat jauh siam berpura kata terus gitu tengmut ba syua kata hi bun sian hi la usah remove kemut council hi keladap ciat hi before 48 hours berpura ciat hi suppose usah remove mentah kasih usah remove mana kasih per kadoi bicir mana session normal starts at 11 o'clock suppose usah remove mana kadoi system tu kan hantu kemut balak no usi caman uang ka election sim kena nak syah kasih ke finance tu kena mentah kasih before non komentar lihat mentah kena mentah bersih kemut uang biang nalada usah remove UCM within 48 hours uday ban ciat na ban jo ke council di ban ciat na ban jo UCM hari lada UCM resign ban ya ka city resign ongi pa sha governor for acceptance but ukom nak suffix ke date for election of the new CM in the meantime kat bempat yo CM Ubapura governor on advice ya uno membar benang ku caretaker CM but when ni arngot benang ku ki EM ki bani rahlu barabar hi haba CM nong ke resign na belong kumniama lada CM resign na kum CM ude ban address sha governor through the chairman tamut ke protokol hi ude ban maintain ya kata nomor ba after all UCM non rahi ketua city sha chairman handai lada kata kecil so congki pat ba chairman ulang konvenian ni belai satai kata tengah mang ngan kecil so congki nomor bang ngamde manga chairman ngamde manga UCM dema ngan batai ma ya ke protokol congki ya ke status congki ngam dari hera ke sutu imaki kata bentar dari barbo bensin kata kanya ke kerukuan kolong ba haba UCM resign na bensin one hand over hi sha chairman kata ka bagi culong berbor wan raih syau zaman telah in case ba UCM umla ban on para ada unu peru UEM la ne do cuma untuk ban no membar ban syau zaman to zaman tu immediately hadin bayu atau situ paslam upa habis office menisa ngakum sekretari benakam taban le orang kam kemat bangin forward immediately syau ko benar tas marayo itu tapi dengan sonar menkembangkan zaman tak kalau nak kada bo ai ba ngam ne la channel asan bacasan dula spo untuk ada melakukan support syarat jawaban senter khat kimia dan beliau untuk khat teman ba ni bungseng isu namne ha fast awarna ada resip khat nak warat bahan ada resip nak this year ada resip khat istiwa khat Pin Reels Squad ya kak tin la jong pin dam kam ya kabakan kiyo kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa ngidon ki kan tin la jong belai pat puri bat penduk ya la kak tin la jong kum kan nuksa kak kan tin barikor kamut arts ha kak tin pareng kak kan tin lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ngiyo da kak tin khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kitien ban kateng khun ubarikor ka lari ti lapan mi da ka pati CTV naga menta ka jing mentoi upat ba